nunggu lo Craig Kurunawai na tikurang kay taro labinia. Na kilaya cuma na singa. Na ngone ni Tavuki nung tata kultio Kurunawai nunggu na talanga may Tavuki o selesai nilai level Kurunawai. Nati na nunggu na ketu Veitalanoa sampai tigu na VEIYASAI ni ketu Veitalanoa cunga na tu bingkarab ni Kadavu tigu ngabing Kovidi taro sese o taro talanga tu kau na embagiru nantol kabahanan nunggu bingkarab tu talanga balai Kadavu. Ubulinga may suba may gospel primary school le dasare matutdo sempre ni le Vuniwai ngai suba na Fiji School of Medicine. Sabe sini ka ndo vatat na pagi nunggu cukai Australia may toso na nunggu huli ka nunggu vatat may bingkarat cu saraka i Adelaide na Bula Royal Adelaide Hospital di South Australia. Na tamban na ni neurology kadang taban ni tarakan ni pikan ranakan daw ni Mona na nabe batikan na Marcel. Kau ni natin ni sulento ngona may ketumbong may baitabi bata may bimarotik talangana ni daw ni ketu mando bingkarat taltunga may Kadavu binakatsimenda kota talangame ni tugu mendavan bibar ramatagi da Veitalanoa binaka ndola na sali ni VEIYASAI membelatan na bada vito chigo kai VURAVURA inulangan ni yatu chigo bici yatu chigo VURAVURA na balik mutantana chigo na PowerPoint chigo na mutumataka berarti chigo na itamba ni manu suminjiga na virus na COVID-19 na COVID-19 na berarti chigo ni isema chigo na virus na kana na spike proteins kana kaya dana toka na kana chigo na kana tutum imbi chode minta kila ambetana keserangan spike proteins dan gemi roken indra bulie ke so na kana vaccines me sangat menra mulbulum tege na bataka kana mena singeniabi ni kini wili todo kona lebu ni kisi sabo boleh kasar cuma ni tunan rawol sangabulu na milioni na tamatan rato bikan na bataka vero toko tol na milioni sabo lang tal ni cuni bana milioni tamatan rasame kadi binon rombula membalatan ng bata kaya natatatin juga tay Dio sangabulu na pasyente ni tamatan rato bikan na bata na BULA yo dekelacu men wadite ke may Oxford may Ngilandi ni tulu sangabulu na pasyente doon kini katulu bikan na sambula miniritunin sambula VINAXA so bikan na bakilatu na wawale so nangonan ro bakilatu na barang-barang ng ro kasama so nangona so tal na lang kasi tu Veitalanoa tincungaka na COVID na kena yatu taqomaxi yo semperin sa ndana na kena reburio may gar do talanero bertinie na wili tamate sandra katinan rombule be rotu juga runa pasyente kanto nga na ibatale alo ni kena partikin na nambada i rauti kan rachuvale na kan sama tua kan namba baik sasi bitsunga bulu kenda kila talanga mini bakuwe mike kan tamatangon na lev ni lomne ngono tigubu ke nambada ka me nambak sakor binta ni ngabale nambada kan na mi rauti non ropulu kan na sa milion kan sama tua kan sa cukup talanga be kan resotal nambada kana imbimpi mendo makasama tigin na pala may bici dan tana na lev ni bata minindo nda sa NCDs imbini tu may bici bata ni suka da sa kilaba na obambo tanan kenda koran tana warong cumikan tana kilan don non toya ka ina cubi ke don bata diabetes and tumbunin ras na mati suka irona salebu irau ke weekend menda valuta que na par dona que sabe menta sanga menta control tin na virus dua na natural immunity o kerbe so talanga bet na lag ngono sa mini wando tina wata tama pa Kadavu o sana pa matala chumbanga o kerbe so dona sabe na natural immunity kada ina
kebini ndamina kata menda sangat si me pamal mulu kutai se pale le tek nampak. Ken pale dei kebini menda dola banga na borders da vale ba me tet nambada da leva na tamata men rambada inda sana babu na talanga men tantana na wili bitu churima na runa pasende ni tamata na machi da sana baro tin kan tala kebini bani de nan do bananan inda sana baro chigo ni men leva na tamata na machi men wolna kana kena pam bati na wili tamata vitsa sibe chibe pablani to nan ronondol kan bale mena wolno ndolu kena chini ko wolno ndolu kebani da miningaro na kena tet nambata kau tuna chunga bambadi na kena salio na kena karua na vaccination se me soli na vaccine hadina ona ke pamadal tintal chupa wala le member me bukia na sochi ni nandeango menda voluta ke nambata na natural immunity do menda kebini da vena hata menda buli da doner reaction na bata menda danu manda matentu kan rama bita me tete na bata Europe dan dana me Sweden minin dona restriction minin dona lockdown na ngona sarchunga ni pending impact sakor na population o Sweden ni chinna million vida na tamate match na ngona dei chini sibi chini gatol nundol na tamata dage batoto batati na matintu ge toba bolia kami Sweden batoto batin ro na matintu Denmark ko tol na matintu ka Norway Finland na levni tamata ramache 4,300 hade ba dito anda batin sa weekend na bimbi na kanan duindu ni kanayangan ni sona na tubut-tubut tamban nimbula rani ba mamarri ka nambula ona wametala chuma tanga laki kina do taka na vaccine na mateni yer nda kasantina nonda kenda nonda yang sa chuna kana sochia da sambuli tu nakalo indo na kana warau me meranintam babaluta kana nampa tapi tal tenchu na bimbata sa dala kuturu me bita sanga bulu na tampangona sa ro talangage ninda sa pamata tintoge nonda sochiniano kenda na kay permai na kanambata nda kay taramai so sa chuna sochiniano nangoni tobi ko kenda nambata na sochiniano ke sarana pandre chindundo imanda ke bani sa dana na sochiniano na ni sa mai nambata sa nangai sangato ke me bagisi na salio mera ni valio titi ke na sochiniano na kena salio ndundo ngade na memory T cells kena expose tagi na yango wato roge kena ngai tarra talamento talanambada le sa ranio voluta na kenambada so na kena da vital no tini chigo na kena VINAXA me wato tagi chigo na yang suli bana yang indo nango na mera ni wato ra kena sochi yang mera ni voluta kenambada kadina taka ni vaccine and the vital no tini chigo na vaccine ka do tuni chigo kana na virus meron sa chilna pandindi kena pagsakor da turun to na kena chiki ni virus lelika imini solibi ko na virus isuli nga ni design ting na vaccine ituring ando na kena chiki ka dali chila na lab sangay bangi sindo na kena salib meron imbiu ke lom ni doni syringe doni idula sara ni suli ka panayango meron ni bato roge so na immune cells sangato ke meron ni barotini ke kaya ninguém ia também não bada e sarani tu parau dona sabe vida tona vi matanggali vaccine musa nandana chico musa na wili ka sabe vi sanga bulu saya também me bichi na AstraZeneca que van tek chico valeu dona vital no tintal chunga ke ni daw na vaccines ka saya dona ke na vandindike nenda vangi sia main mateni ra dana ni che kan dona virus na tatameningon nan raninra tormegendo ni kana chikni virus ka ran rakota na laboratory saraninge visauta gi soner lalai merani rodi bama to te kana nanda merani roge na immunity sana kana varota kana nanda sochinya iminin dona chikni virus ete me lakome me visauta gi na nomu yang me se me visauta gi na DNA ni nomu cells okay nerangai chila i presenti nga bana sochi ni mu yang man barotini kan raminga
To be turned to value about vaccines. Vaccines are not 100% effective. Menda baka something on the malu na bosaka. It means don't 100% effective. Yeah. Kata baka something on malu, ruangan ni 100%. Dua de na nomusudu, kena karo na nomu max. Kena cukai nera ka cukai loma, kenda menda toros rapa bina kan tau dikewa bina na kena tutu. Namatanya na vaccine, taro ba na kena tobi ko membata ke value. Ke misa sulra na vaccine, ibala ilate ken nambata. Mini taro ba khor na kena tobi ko. Yeah. Kan bali na sona tamata na rani se tobi ken nambata yuna mini kangka. Kai sona vaccine utarong chika na na effectiveness na kena san robarti na khor lib na vaccines ka, they are all effective. So you're doing on a level of effectiveness. AstraZeneca, it's 67 to 70%. You can having a vaccine is better than nothing. Yeah? So that you have 60 to 70% that's effective versus nothing. Then bali 80% ka, kaya ni utoro ili manatamata, okay, sulia na vaccine, na kan bali, we can na 5 day, na lewa, interesana ni maruri kanra non rambulan plata na vaccine. Kenito watoto patati kena kevin indo imeni solipa na vaccine, na protection will be much less. Duna buli levu bekenda menda dana ner saya to kor. Kenda do to bichi inda ulen indo namba ki mini to bigenda to na virus. Mini ata to bichi na virus. Ni songa na borders. You can menda buli sarama ina er saya to kena pimatem tutani kenda sala ko duru manerga. Kana duna warte na kami Israeli. Dana chuko na virus ka sitigu mena bulan Desember na baksa kor. Kita cuk kana wili kita cuk na rambambala budala chaka na lain bambala khani se ngai puru tumbu dage cuk na wili kenda to ibichi indu sa cuk satungana kana watengen ndega sa tegula ko dage cuk sa launch tagi na vaccine campaign kana December 20th sa chili na lockdown ade se tumbu dage chunga sa la na lockdown se chunga ida kana wili kita cuk na wili ni bar sa la ko dage na kena bi mama isa nuntua benantana cuk na study period kana ngona sa ndu tigu ndola ke ina lo meni ngon todo ga isuli cuk na idula na vaccination ona mini bita total na slide ka me parti kena weekenda na sana mawi igundana cuk kana wili tamata do to ger chunambala muturin ba muri to ga na kena line dam ga ote kena montana to na kena to kai per na lemni tamata ndrasadula ikon tanah juga na ngona ngan rasa dulu ke na keni karua sa te bulu tu som sarang apa tatama na wili tamat kena ndu ga kan renam bagi on sanga bulu juga na kan renam bagi wasa bul kalim kena on sanga bulu itu tali sotal na slides warte itu kan talangan nangon yo warte nam tanga ka merenda dana tum tanga bare talol tiginan na kena yang na vaccination ya kami parti juga Israeli juga untuk berita kan alumni vaccination na numbers kan tu sampai rawat about 59%. Ya, the one kami kan teman-teman terasa turun na itulah. Dona kan parti kan kan tu na pandindi ke mau sulit tangan mereka kan tu na tambah Indo satu betul nambah na COVID. Ikon tanah juga na lebih misi ni bantaki. Sangat juga me babinar tai juga na pula. Nampak kai babu na immune system na nomu immune system na socia me sangat juga ke me bolu nampak. Pambagi na yatu vuxu. Sana binakachi mindo na paipo me na sangat juga me bukian na ideng. Sandu babu na talanga na multi organ failure. Kan balimbali na ngata korre di pambagi. Sanggai sem hortuka na ngon todo kai. Tin chukana kena nambada ke bimbi ndondua kena iparata ke bimbi ndondua ina bandindi ke kai parti kena ke benin sa kan na satu lah kami Israel na level symptomatic cases elutu by 94%. Na level tamatan raduri balimpula ibalile tege mena also ngul kabitu na pasente wote kan talanga kena balile tege na severe covid idio sa ngul karuna pasente ya kabar tu ni juga na vaccine dua na vaccine
Na I kha na wili Australia na levin tamatan sa sulrana vaccine kati sabe CVA 5 milioni I vici na ngona ka do ya chuko wambote just over 228,000 na tamatan sa dulai. So that's about 38 to 39% of the target population. So nero dotala nero bimbi mendakila whether it's initially na Pfizer, na AstraZeneca, they runa matagali dula na vaccination. Na chances of transmission, kade na kena valilate na ranivan kena dewa kemi sato bi kuna pada, ko sa suli kuna vaccine, irani valutuma by 40 to 60% na chance ni kuna riba to bendua. Kemi ni go chuko kade na weekend na mule ni matubu bal. So only around half is likely to pass the infection to others. So neidula sena weni macha koranga, na weni macha koranga ina chigo na kena side effects. Na weni macha koranga ina chigo na sona, betani kenda koranda duindui na nanda rani dingomen dono weni macha. So we can na toro chigo na AstraZeneca vaccine. Yes, there's side effects. If anything, maybe 1 in 2 will have a side effect. The most common side effect is na bunay atoto ni linga na bunay do yata kana tula. So nangona ni babu na nawawali. So nangona na toto ni ulu. Sero ni kata ng yang. Yung levu nangona do na wili levu. We can record na side effects to ka. Indo korang enduro na singa sakor. That's the majority. Meron ina chigo iso tala na side effects kanda na minikila. Odi na runin da tunang apa do. Do tala na kila na nambaba ka si levu ner si tu menda pulita. Kenda menda da sanga ta menda ta titi kenda na ya menda sakila rawa na ngono menda ka ni tuga runin da tor menda pulige. Matanyere na mer kebininda pinakata menda puluta na bata. Na matay sanganera menda sangata, meri sangata chuna tamban nimbula. Me valilate tahi ni wili ni infection. Nangai toro nangona nangai ata ngamay na herd immunity. Kan bal herd immunity de na kana to de levu chunga ni tamata sa rampada chunga ni pamalo na exposure whether through vaccination or infection. Na to chunga nangona sandra na rani taro sa rani valilate kinampada. Kenda kilatal chunga nampada ka na virus na kana iba ronga inarani indo bisaw. Iba sudu matala iso na kena bimatangkali. So inatos yung nangaw na kena menda sabuli na virus when na COVID-19 kena menda sana doon na may imbera na sana BULA bata na pataka na bebantungan na flu. Inatos may hortal bakay korol COVID na BULA sa video na baca. So nrado batarang walevo na wana kena dapat ng rang sulbi ko na AstraZeneca na vaccination. You come to Tunaviko na bata na sa condition do to na thrombosis with thrombocytic cytopenic syndrome. Kanto ng bata raniada kami to biguntungan infection. So na infection do raniba to na ngata ni the case. But it's so rare. It's about 6 per 1 million of people vaccinated. But those over or under 50, the numbers are a little bit higher, so 20 to 40 cases per million. But this is overall a very rare condition. It's usually up to about 26 days. And it's already been 3 weeks. It's unlikely that this will happen. Okay. So what are the limits of vaccines? Na virus indo bisaw, na kanikarua, na nonda immunity, kanda andundua indu todo. So na toro na ngona kortalindo na bagi na immunization and to waningando kanito to may manda in the binakachimento so na chugo na booster shots. May bisaw batani na bisaw chuna virus, na binakatalang na bisaw dito. So kento to sa do Veitalanoa na limna taro mereka na 100% effective. So pambutan do sa pita na slide day meron yung kaikan na bahasam tigina. Levu chuna kana bandindike. Ikan karuan na what is the risk of reinfection?
Kendra sa tobi COVID hor, ribito vital. Nere when nga masa tun hor bikin saba to tay hor tun na immune system na nampata ka ina valilate talangan kemilis talman. Yo kenda minikila nere kebani sa clear na nampata bikin na bita na kisima bi vital no text chugo na ngona it's not that common. It's actually quite rare. Vaccine will alter DNA, kenda sa vital no tenete, klay rarasar na som na tarde immune. So locally, vaccines are not designed to alter human DNA. Na microchip o klan da sa kila kor kai donai tugu mini dodon, nerang anda vital no tenchu na nermembla na database, membla na kana binakachi mekila ina levu tamata sandra vaccinate raw. Okay, so the database sana kana marro ni tugu. It's not about a microchip me control tayong tamata me kilay na bunoy ko chuge. Yeah. Doon kana salibu utunchu na the lengat tinchu na microchip. Doon daner nda torwa wu chugar de talibon. Yeah, no talibon ni lebu na ngona kebni no chugo na ichutal so na kana salibu monate tegena na mo vitosai. But not with the vaccine. So isona bilang ana point lala yung nakatamo pa mataltikin na matay na vaccine o betul talaga na ka muti ko na iminindo me basura tagi me suli na idula imini wangkang kata na kana suli tula na rebi na kantundu menta pa kasamtil pa malu dan tan na kani tugu kenta saramin da patulyo aba tidi kenta na ba na yang apiken na ba na yang apa na matu ko bale. Okay, kena karuan na hand hygiene on klan na matal tarchege kan na tokang buka. So kena korang ni slide o betul cumi kanda na nampata ka isapa sudu matali juga vital matanggali na variants. Yeah, kanda cuka VINAXA VURAVURA. Isa bisa ngana variant juga tana cuba. Tatamanga ni kena dewa na kena mini daga so na Vuniwai isa ilestal chunga menanda vital no membra tana sanga chichu menda valileti na namba da valileti na kena na wili nimba velom ni na community. Okay, utuntal chunga ka amba teme paro tini kan chico namba ka ina mini lapoli isa na chiki ni nondam bula na sana tosu na rom nimba ki tumai sana tutal isotal na variants o wambo total na chital nga isotal nga idula na bisote. Okay. Sabi na, sana din tum tangay de irani tigbun tungay kan ng vital no na matay ni sinda. Iya, vamos na kwenye torchuba dudor na taro membaleta na kana watatamatagi na kana soli manidula. So kana emergency approval. Kena sa gebat tutun tingyo ke ni salat na noma ke vikoli na peksa ko ragan sa tandana chumen news sa tandana chumen sa kampata ke chumen wili ni tamatan to chukuna COVID-19 tandana na loloma ni BULA turun na early 2020 me Italy dana chukin sa tegu match batatama chukuna tamatan ni na levu ni kena deo. So back to that question about emergency approval ni sando sabintani ni this is a pandemic sabintani na nambata sa robot na vurabura todo gesa watatama talanga na kena I think the technology ni kena develop na vaccine saya to na bata ngende nangono ka sa rani tatama serangan na rani design tigin na vaccination. So kebani inda tukuna chugo me muria na kana salim do batani dakila ni sabe sangabul na rauna million in tamata da sa vaccinate sa varte me na studies kebani inda total na kalau imper indo bindani indo na done wali ni mache wali ni mache ibindani ni has a significant improvement in outcome in levu na rani chukuna emergency approval nete merani batatama teke na kena ba dewa batatama na wali ni pa. So kebani inda ba muria chene kana normal process in torre vida sangabul na mbaki.
Woi beta sanga bul namba ki inda sabak samten cuma na pasaya tu cuna ngona kai bich toro mendanga apa boleh kate na tamat samin da kata sa bita binambada so da bunu mendanga Australia minson Australia Amerika mekena sa bunga na boleh bula sa mini tangera na lebimba. So there is a national, international emergency. So na probable ka me sangat me roni na matai isa iminindo na mani mache me solito me biniga me mini turuma na kanila lako na sali bu do me turuma me roni soli bikan kamata me soli baro rambaile sa turuma kor na no biwe na chakara sa partigina oportenchu na effectiveness studies imini vartinchum ta nangona dei nangona mtanga ka dasanta na results ni kana soli na vaccination me Israel ya mando dundo chu burubura covering almost over 60%. Tama to kore na matintu kore buru na una kay sangata chugo me bani to ni Israel but sar min dola na airports ni bale lete gina restrictions. So we think ni sa so many taro de baleta na it makes sense ni kebeni sa lebchu na tama tay machi sa binta ni don ni wali na yabo na kana ambadi me pa sangati me patatam tay me weekenda na iwali ni bad. Mana nga balik talaga baka something na kantanga na bandindi ke mini ibo iminche ko bichindo ay sondra na tunan na nuingawang ka membetene itula ya total tunga iburu na buna talaga la kutumige soni tugutura la kutumay na nersando bintani ni wala ni chini kalima na pasente ni leni banua kan rasara batulia kortun na mini nakata na itu Italia na levu ni tugu wando don tagbana ba enda sana patita na itu ukla na katalan na buni buna la kutumike na sona tugu ibini ndo na kana yabu kenta tala mentang Qaqarauni ge na buna la kutumike na basal anda kilane Minikilani mince somtangan na Vuniwai mintangan so no ni bita laci tuna dirtu kuna. Na itu koran tatun juga nervo rawas ya juga i rawas rangan intala kun talintana na internet da Google tiginan da ventana na kana website do tuncho na tampanin bulan da bangisia na kana salia bu kana una lagu meke na itu membelata na nerka pikila. So owe tuncho ngani doni wasine on the population bitidari which is Australia se Indonesia guru kan rasana badi tetungan na nakata na itu se rasana mini binakata me mindoni tugu don me lakot bigan nera mentang Qaqarauni ge na punan ta barrong gi kan ate ma pinato mo wase iya naka korporan erbe berarti na nerentantana na desa buli ke cumekana ni pasala ni tempat nimbula membela tana tapi talo tencu me balele tekna wili ni infection ni covid kam da bitalo tencu ner sa da cukuna na singin da ibici menta kuni bawlele besantana cukuna na bawlele na roni bawu na talana kana tete cukuna nampat Indeo cuma nampak deh, 60 cuma nampak tak. Nampak tak ni kemeninda bito saya kan mini pandai wajib guna kalau cuma nama cuma apa ini. Ini misalnya itu nunggu mereninda tombo utama ina tambah ni pula membelatan na idula se kena oka na kena so na kena pakai sama kuning tantana cuma Veitalanoa kami bukan mikir tutuni cuma sa ketutunan bunyi kan sabi data minta satu Kebeni kita vaksin benar minta vaksin dan tiga pemandan yang itu dan kita betul yang apa tinggi kunyo rongo tutungan endo itu kunyo bikin mucil internet ucar licila yo dan tanah cukup kaya gitu lewa juga na Vuniwai sampai besi be pasang ul selim sabul nambah kebeni wili patokor na bagi itu tak apa gitu mini bos itu kan begitu route internet se begitu tambah so micu internet kampanye ni dulu cina Dari ketul kau itu ni cuba ni kita orang anda cuba nanda biokan. Karuni ada minta pembinti kena minta Veitalanoa tincu kena babo nona karena ngono serangan minta santan serangan wabina kapal matu nana untuk matu bukal.
nonton garab, nonton enrap, nonton matu bali. Kenda vital tin chukuna kena jauh chukuna pada ninda sondra doli sumi angona na bilokai ki. Tasa icer toto na dato ko malu. Yo sace eranga menta dandana na wararamba na kena VINAXA na kena palilite kena wili nimba. Matem dengan ia rati. Di saya ada tetelangan itu lah minta patuluan dundun ke sama minta tanah na kena jina. So na biar tumbangai deh VINAXA.